Kedamtang wo signify sir kebarni Rashtrapati Bhavanalong Prime Minister Narendra Modi pen Jalin Ponsi Bangtrok sikebra hinni a ministers atum seme kore deng ponlo bangso phi pinimethang Prime Minister ang hoi chini damsi det piadang kedo saika chutiki arada tuma phan PM Kisan Nidhi atangka installment kretroxi rada phan pajir ponlo Kedamtang wo signify sir kebarni NDA sarkar atum phurun ke thoma phong det ke chari ponji aphan pura Narendra Modi aphan Prime Minister ang hoi kang nichi aphan ingwai ponsi India President Draupadi Murmu athing nolong seme kedeng pangching ponlo bangso seme kedeng hot Prime Minister Modi pen japonsi kaddu kawe bangtrok sikebra hini abang phu abang phia to ministers ang hoi abaha aphan seme deng dunrin tilo labangso seme kedeng pon hot Rajnath Singh Amit Shah Nitin Gadkari JP Nadda Shivraj Singh Chauhan Nirmala Sitharaman S Jaishankar Manohar Lal Khattar JD Kumaraswamy Piyush Goyal Dharmendra Pradhan Jitendram Manjhi Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh Sarbananda Sonowal pen ke danglok kaddu kawe bang trokebra isi abang phu abang phia tuma bangki Bharatiya Janata Party asong pensi pek ponlo lapenan parta TDP asong pen banghini JDU pen banghini LJP pen inut JDS pen inut SS pen inut RPI pen inut RLD pen inut ADS pen inut lapen HAM pen inut aphan minister ang hoi pek ponlo bangso hut Home Minister Finance Minister External Affairs Defense Education lapen Culture saikama bangki BJP Rajari asong atum pensi cherai pon pamelo lapenan parta bang thongke aphan cabinet rank bang thongke trok aphan MOS lapen bang kho aphan Independent Church si pek ponlo bangso puthak wo signify kebarni Narendra Modi phurun ke thoma phong Prime Minister semi dengtet pen Prime Minister anghoi chingi damsi det piadang ke do kuti sai ka chutiki araraphan PM Kisan Nidhi phurun kretroxi atangka pi pajir ponlo मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। National Desk Report, Karbi Anglong Live.